Ki Tūranga nui a kiwa ki te whai I te huarahi pāwhutu pōro me wehe te kai tākoro I te kāinga. We went to Christchurch for the Youth Nationals and that cost our one team close to $40,000. Engari mō ngā tīma no konei, kaore he haerenga roa hei te hakihia, ka manaaki a Tūranga I te whakataetae pāwhutu pōro ā-motu mō ngā kura tuarua, neki atu I te iwa te kau ngā tīma ka tau mai, me te tini hoki o ngā kai tākoro, kai tautoko me ngā whānau. Here's a new guy here, number 11. E whakahihi ana, e harikoa ana, kua whai whakaaro te ropu whakahaere o pāwhutu pōro Aotearoa, ki te hara mai, ki te hunuku mai, te kaupapa whakaharahara, whakamiharo nei ki roto o te Tairāwhiti. There she is, one, there she is. It's a big thing for Gisborne anyway, having touch coming here. We're only a little part of touch. When we do go away and have tournaments, it's hard for us to find sponsors around here. Koe nei tētahi o ngā whakataetae rangatahi nui rawa atu o te motu, a he mea whakanui mō te Tairāwhiti. Tino harikoa na mātou o Trust Tairāwhiti me te Tairāwhiti whānui e manaaki nei ngā kapa kei te hara mai mō tērā mō tournament me ki. Aha kua puta e tahi mā harahara mō ngā wāhi noho, kei te whakaheke wera ngā kai whakahaere kia noho haumaru ai te katoa. We've got to look at the big picture stuff, you know. This secondary schools tournament is huge for us at the moment, but we do know that we've hosted Te Matatini here, the secondary schools and primary schools, Kapahaka Nationals, the surf life saving events, and those are bringing thousands of people into our district. So, you know, it may be a bit tight for accommodation, but there are ways around it. E mōhiotia whānui tiana a Henry Lamont I te ao pāwhutu pōro o Tūranga mo ana mahi whakawhanake I te hākinakina. A kwarua ia I hāpai ana I te kiemu nei ki te rohe. I went to a stakeholders hui for Touch New Zealand when I first started on, and I talked, events came up and I said, we'll hold an event in Tūranga Nui a Kiwa. Practically the room laughed at me. And I said, no, that'll never happen. Well, look at what we've done, you know. 4 years later, we're holding an event here. E mea tautoko te whakataetae e Trust Tairāwhiti, a hei tā te kai whakahaere matua hei tā Doug Jones, e tino mōhio ana ia ki ngā uauatanga o tēnei hākinakina. I nā hoki, kua rua ia e haere ana I te motu ki te tautoko I ana tamariki ake I te pāwhutu pōro. Nei kua haere mātai ki wiwi, ki wawa, noho ki rungi ngā marae, moe ki roto I ngā kura, hei tākoro I roto I nei momo whakataetae, nā reira he mea nui ki te haramai e nei whakataetae ki te kāinga. Hei te kaumatahi ki te kaumatoru o hakihia, tū ai te whakataetae ā-motu. Rahia tumutumu, pai oro.